khuluma moya khuluma moya khuluma moya Sakasiya kancane emoyeni manje umoya usukhulumile manje sesizwile ya nadlula Mthombeni kodwa sike sibheke ukuthi siyakha yini madoda ngoba ufuneka umoya ozokukabanisa abantu awufuneka umoya ozonukumakhelwane bese labantu beqabene bengasahleli ngokuthula awufuneka umoya ozokukabanisa ibandla ufuna umoya ozokwakha ibandla likaNkulunkulu libe nokuthula kodwa khona indoda ezoma unasakheni madoda singabhidlisi yesoba nguleft umfundisi kuma indoda unasikaphela ukuthi liyakhayeka yini ibandla likaNkulunkulu Sikhumbula onyono Zefaniya sikhumbula amakhasi omdloti sikhumbula Mthombeni insizwe sezalana ngishone phansi jele ndoda bezulu kuwe baba nalabasindisi nami ngifuna ukubaqhela uyakhona baba mboniseleni futhi umuzole zikhala mboniseleni futhi umuzole zikhala